Бүгін беге бу осколага воскресная школа молодого лидера текеллебит. Бу терәһен 2-нче сылтан Хакы Республиканың школаларынан хәҗәмәт беге интабыт. Ана бу 2-нче хөрбәй салаха бу беге амасы курс бот агыда Алина Китаева Алмаз Эрген банк ранигар сүйен. Бу осколага беге 19 булан келдибит. Ана күн устата бу алар кытта байдык терәһен тахтара алар кытта байдык кестехтара арас конкурстары тахтара онна лидер боларга үйрәтехтара. Бүгүнкү күмүт воскресная школа молодого лидера ден проект буттунан кепсир боллахына. Бу 2-нче үрбө усуллаха октябрьга Алмаз Эрген банк отут үтө жыла ден грант тугунан биллер биде проект суряхыныгар. Мен басты курсы студияны боламын, атта бара боламын. Кахасты сылын ытыллар нахачугай воскресная школа молодого лидера ден проект сурян грант кайдыбыт. Анан тын хашидик руководителлер бар, мактанахмын багарабын салаятчылар бар. Воскресная школа молодого лидера тугунан кепсир буллахана бүгүн хастагана тох тректор бар болуктара, бастыкы трек бит командный лидерский трек, 2 трек бит буллаганан проектный, профориентационный, онна буллаганан психологический тренинген бар болгага бу буллагана уже трехмит уже сагаланан, хашидик оглары көрүстүбүт, хашуге открытие аста, оглар уже командага рахсаннар лидерский качестволарын бегоргөтөрүлөр уже игра по станция маню бардылар. Это багарем это бу бүгүнгү күмөт ситихилахтик астын кына хас бирди ого бу күнтен бейтигер тугура үтөнү ылан нахачугей бей сасы оглорун күттө бессиһен бу күнтен элбэх үйрүнү элбэх бейтигер активный позицияны ылан багарабын. Болгомтак дейм баба.